yes story time ni gina de nti a ekwo time nipa na ekwo hu se abakura na da nipa kon ho a ode ne betie gina sisi afi so onim se nipa na ye obomofo na ni nyina ni eye obomofo bi na de bia okọ ahaye onya ne so ene ne de na we de ya okọ ye de wanante ne na enwa wonya bi ene okohu eye ekwo fakuo bi a omonam enso eti wogina ho bobo se wonku ana wonyai no ene ekwo ne panyi pinchan no no se obomofo ma hu se usura de na meboa wo ene o ma ne dufua eye dura ya bɔ no fua baako ene o de ma ne se onya ne se ensebe mfanto na sene nti se oba ha yo de bia o mfamra aboa kro beku na aboa ne di mogahye beba no so no onka ansen ede ne beko shro kopim time emu bejo na watiesi a onka famisi ede ni besi ene oye ne sa na oda eye ekwo ase enti ene etimi ma ne kumumu abebre na we na da bi de okọ ne ti anya yie ena onante ne namu ase wonya nam ne bi enti okohu eye ekwo fakuo bi omunam enum ena o se da bi we de nya menafofo na menafofo no mo ye enso we de omu enum ena opoma ne tuo ni ten ewa na ekwo di gu ni so na o se ansen ena de ne ko soro ekwo gina ho sa o se asa wo hu ansen ena ebribra ena ti ni free soro bribra efom bra ehwa na ekwo se asa ho ne ebenya eba ye ka ne se na bo anya ne nisuma ya wieye an enti ehwa na ekwo ekacha ne se nipa beba be hu no wakoka wasem ena ampa so wanwu ene ne kromfo na omohu se wakwa wo mada ena omo behwehwe na omo di hu na obo amane ka ne nyina na somofo no ye nitifo nipa bone kire se obi bua no na wieye eno ena kofa asa tan kasie yi ene eye ekwo wo de hwan abada okọ ho nko no mi